Kajingan kenu jungi ya ikong Dr. Amparin kena kesini kelong ka norim ke benkong kelong ban pensengau si Dr. Amparin halor kajing duna jong kena putre apa PhD mutapada ka norim ke benkong kadai halor kajing duna namar bang dantang iwi Dr. MBBS bat iwi Dr. Ayush kontrak basis bat kabar kelong kajing duna jong staff nurse dantang iwi permanent staff nurse iwi nurse and HM but iwi officials bat kabalai kalong kajing kru jingi bat Dr. Amparin kalong kajing don jiki sop sentar hakaba kini sop sentar keempat don ni kalaj keempat don ni ka keempat don ni ka lenti banlek bat keempat don ni ki kwartar bahasa jo kinos bat kabasau kalong bat kajing kru jingi kabasau kalong kajing duna jong